Denge gel, Denge Kurdistan'ı. شنوندگان چند رادیوی دنگه گلدن باشکو دارین هجه رو 20 مجدار 2025 پنجشنبه بروکسل ساعت 12 لامده 14 امنو چند نواروجه ده پیشکش بکن دستفک چند سر نوچه کومل انجینر کردستان KJK bu 25 مجدار دکلاراسیون کوشاند دم پارتی بروژه و سردانا ایمرالی و پیواجوی لهفجویا ریخسنا تندرسی جهانی و وحای تکیلداری تندیال سرجنان راپورک برفره وشاند. موساد لدیجه حماسه یالا اوروپای اپراسیون کرد. دوباره دم باشکو دارین هیجم دست به برفریان و چین خودی کن 25 مجدار روژا تکوشنه دیجیشته دال سر جنه نزیک دبه کومل جنه کردستان جبو و روژه دکلاراسیون کوشان دکلاراسیون به سرناوری خسن بوین خو پاراستن و سفربری هات وشاندن اما دکلاراسیون وکه دو بهش بوره پار و بکن دبه شا پیشی ده کجکه تثبیتا شدت روژا میا ایرو ده لسر جنه و ده شخص ویده لسر جواکه زیده بویدی که و کرم میکن کومل انجینین کردستان جبو 25 مجدار روژه تکوشین آلدجی شیدت آل سر جنه دکلاراسیونک بناوی ریخستن بوین خو پاراستن و سفربری وشاند. دکلاراسیون به سرناوی لدجی شر شیدت کومکوژی و تجاوزان ام خو بریخستن بکن و ببن کومین هات وشاندن. کجه که خوشکین میرابل هتا روژین همو جنین جالی شیدتا میره سردست و هاتن قتل کرن ببیرتینه و دبیجه امسوز ددنوان که هسکرنا جیانه میراسا تکوشین و برخودان یا جمره هشتنه لسر بنگه آزادی جنه یا دموکراتیک اکولوژیک به جیانه که آشتیل سردست تاجی دار بکن. کجه که ده دکلاراسیونه ده پیشی لسر شیدت را دوسته و و تثبیت دیگه شدت راستیه که وهای که لدیجی جنان میراته سردست بریخستنده که لگل قادن جیانه جن هر کلی به هر آوایی و شدتا بر همره روبرونه به تایبتی شدتا پیسیکولوژیک درکتی آسته که وها که ایدی نورمال بویه و نای فرق کرن به فرق امر پیشه نتو رنگ و بشا جواکی جن هر دبه مغدور و شدت و برینن مزن لوده بن کجه که جبو تواهی جنین لچار آلین جهان دبن هدف آشیدت و ین لتماشه دکن و تثبیت دکن. دبکو لدورین جودا ام اف کسبن، ببگک مینا سلا، جیوانک مینا روژین، دایکک مینا تایبت اینان، جنک مینا سالیها آکتا شال مجلسیت خبته، اکولوژیستک مینا آرفولا لوماس آهشته و نه سالیا پروی یا دخوازه دارستان خو بپارزه. جنا درزیا بناو فوزیه ال شرانی یا لدیجی چتین هتش جبو پاراستنا گوندین خوشردکه لی او ناسنامه قط و قط تیرا خو پاراستنا جشیدت دستریجی و دستاویتن ناکه کومل انجینین کردستان دبیجه ایدی شیدت و گوریه شرکی لدیجی جنان کجه که دفی واریده کومکوژی لدیجی جواکین درزی و الویان شر لغزای دودوما ببیر دخو دبیجه ده آستا جیهانه ده 66,000 جن و زاروکین که چاتنه قتل کرن 52,000 جوان جالی فردین مالبات و کسین تکلیا خواه نز و هاتنه قتل کرن به وان رقمان مالباتا که پیروز هاتی اعلان کرن ایدی جبو جنان و گوریه جی هری خطره کجه که دستیشان دکه اف شیدت لسر جنه با آوائی که ریخستین کری تکرن و وان مینا کانده لعراق قانون استاتیو شخصی بو جیه هولدانوی که دستگفتیش دست جنان بین درخستن. پشتی ترکیه لتونیای جی خواجه پیمان استنبول وکشاند. لافغانستان میماریا خانیان به آوایی که جن ایدی در و نبینن با آوایی که به پنچه هاتنه دیزاین کرن. لمزگفتن ترکیه خطبه جنا ملوسینگ خوفک به ایمانه
دوی جن به نیو میراث جمیر دمینه قایل بن هات خوندن. لی ایران زیدتری حیثیت جن هاتن داروکرین و جن چه لخواه بکه چه بخواه چند زاروکان بینه بکیره و چاوا بجی بریار آوان میر دولت دخوازه بده و جنین درد کهون در وی سینورین کنترولا و قتل دکه. جن خواهج ایوانان ناوی جن جه پاچهان ناکهون ده آوه ده ناخنقن خواه ناشویتینن و انتحر ناکن. ام دزانن لپشتیوان در اوان شیدت آمیر آب ماسکه هیه. ام دزانن شیدت لسر جنه با آخل دولت آمیرا سردست بیکته. جوهر 25 مجدار جی رابونا لبر و شیدت دولتیه. کجکه وکه چاره ریا خو پاراستن و تنکرن آشیدته چه داتینه پیشا جنان و جواکه دویجه بشیارا لدجی شیدتا میر کومین و مل سرپیان بهیله لدجی پولیتقین شهر و ایریشان بشیارا جن جان آزادی ام لهر دوری در کون قادان. کاملین جنین کردستانی به دکلاراسیونه که ریا خو پاراستن شیدت و تنکرناوی را گهاند. کجه که تثبیت ریبرپو یا کجر کاستیک ببیرده و دبیجه ریبرپو ده مانیفستوی آشتی و جواکا دموکراتیک ده دبیجه برسکریکا پیشی یا جواکی به کولکرنا جنه یا جه آلی کجر کاستیک و دستفکریه. کجه که دستیشانده که کجر کاستیک ده هر سردمه ده ماسکه اکی بکارتینه لی هر وکا خواه دناوا جواکی ده دشی دکلاراسیون اوها دوام دکه. اکتورا سرکه یا و شیدت دولته جبرویه که دوی جن هیویا پاراستن جی دولت نکه. جواک بوینا که و جن پیک بینه و خواب پاراستن هری مزن به. او جی جیانا کومین آهیزا ریخستنی یا جنیه. لدیجی و پرگالا که شیدت در خستی آستا شر لدیجی کومکوژی و کولکرنه دوی ام خواب جن جیان آزادی بریخستن بکن. کوماله جنین کردستان ببیر دخه لترکیه جه 4001 جه برچید شده بستانه. دایک جسر چوپان جبو زاروکین خواه چوپه دیدن هف. کجه که دسری دا غزا باله دکشین سر شر لگلک والاتین جیانه ایرشین لسر جواکه و خزانیا پر را درد که و حوله و دبیجه اف کارساتین لسر کتکار بندست جنو زاروکان تکرن کار و پرگالا سردستی هم میره. جبر ویه که رابونا لبر شر خودی درکتنا لهبون کت نان زاروک خوزا هوا آف و پاشارو جامعه. کجه که وکی دنی ریشن لسر جنه ین دبن ناوه اوینه ده جی بتندی رخنه و تشیر دکه و دبیجه جن هری زیده جالی میرن که جره دبیجه از اوین داره تم اوتین خاپاندن بچو خستن لیدان و قتل کرن. او راستیا میر نشان دده که دوی جن و دره و شیدتا خود سپیر ناوه اوینه با آوهی که جدی بنرخینن و لدی جیویت بکشن. کومل انجینین کردستان دستیشانده که پرگالا سردست آمیر هری زیده ایریشی ریخستن بوین و کمبون دکه و دبیجه او راستی خواه پاراستن هری اساسیه. جبرویه که دوی تو جنک بریخستن بوین و تنی نمینه. لکامپوسان، کارگهان، زویان، تاخو گندان دوی تو جن خواه تنی نبینه. دوی دناوا کومونان ده جیه خواه بگره. جبرگو کومون ریباز هبونه یا جواکی و کوکاویه. ده جوهر خوده آزادی و وکویه ده هوینه. خودی وصفه دموکراتیکه. جن دکارن لگوری پیوستی و پیدویه لحف کوم ببن و هر مالکه و گوارینن کومینه که. کجه که ده داویا دکلاراسیونه ده گرینگیا ریخستن بوین. داکتنا قادان و سفربریا جبو وان دستیشان دکه و دبیشه. ام کولان و قادان به تکوشینا خواه یا لدجی شیدت تجیب بکن. ام خواه بگینن تاخان دبستانان، کامپوسان، کارگهان و گندان. ده سری ده جن ام هر کسی دوی وارده آگاتار بکن و برخستن بکن. دوی جمیران ره چافکانیا پرسکریکا شیدت وره و گوتن بوان ره نیکاش بکرن و میر بین پرورده کرن. وکه کجه که ده سری ده جنین کردستان و روجلاتا ناوین ام بانگل توایی جنین جهانه دکن. ده پیواجویا و 25 مجداره ده امشیدت دولت تشیر بکن بروه سفربریه بخبتن ریخستن بوین پرورده و زانبون مزن بکن. وکه جنین افغان گوتنه اف ده مطاری ده همان دمه ده رونیا جنان جی گش بکه. جاره کدن تیدیتن دما جن مل بدن هف ته آستنگیا نای در باس کرن و زور و زحمتیا نای تکبرن نینه.
امل بدن هف جیانا آزاد و برومت به هفره نشان بکن. بشیارا کومون لسر پیان دهیله لهر دوری لدیجی شیدت ام خبری خستن بکن. دم پارتی بروژه سردانا ایمرالیه گنگاز او پیواجو لجم لهف جویا کمیسیونال مجلس و روژه این بروژه سردانا ایمرالی و هف دیتنا برای راپور بجوه دستور و بریا ناوندیا دم پارتی تکیلداری و سردانا گنگاز نرخاندن کوردیناسیون کمیسیونه د برچاوان را درباست که او و آماده کاریان خو دستور و بریا ناوندی بقدینه داخویانی سروک گیشی MHP devlet bahçeli u partiyenden siyasi biryara ve kişina hezengerila ya jehre mezapê bandora ve biryare ya li serqade û berpirsiyarên dikevin sermirê devletê de berfirehî benirxandin yek ji rojevên civînê jî qonaxa pêvajûkî hiç diye pêwîstiyên hukukî û amadekariyên lêjineyên hukukê yên partiyên yên ji bo ve rastgirinin zagoniye mijara nava rojeva civînê jî hevdîtinin bütçeyine destêre ve biriya navendi ve encamên kampanya em aşîtiyê dixwazin ji ber ku jî binirxînin di civînê de her wiha wê encamên bicîhnekirina biryara dadgehê mafê mirovan Avrupayê ya têkildarê hevserokê giştê HDP'ye bere Selahattin Demirtaş jî bên nîqaş kirin. Antropolog in hort u akademisyenê Kurd piştgirîdan pêvajiyê antropolog û feminîst bars Sinkron û antropolog civakî Mehmet Moskov Kurd peyameke ji Dem Partiyê reşand û piştgirîdan pêvajiyê aştî û civaka demokratîk. Her du akademisyenan di peyamên xwe de diyar kirin ku ev piştgiriyê didin hewdana aştiyê ya li Tirkiye û bi gelê Kurd re ne. Her wiha ev ban kirin. Em dibêjin em bi pêvajiyê aştî ya li Tirkiyeyê re ne û piştgiriyê didin gelê Kurd. Em hêvîdarin ku ev pêvajû bibe gaveke rastaqîn ji bo adalet û wekeviyê. Divê ev pêvajû mafên gelê Kurd bi destûra bingehîn nas bike tevlîbûna we kev pêk bîne û dawî li cihêkariya demdirêj bîne her wiha di çarçoya vê pêvajiyê de divê têkoşîna aştî û demokratîk jî êdî nêkirin kirin em ji dil hêvî dikin ku reformên qanûnî yên pêvajiyê bêyî derengmayînê bi cih bêne anîn û hemû astengiyê li pêşiya tevlîbûna tam a Kurdan a li siyaseta demokratîk bêne rakirin aştiyeke ku xwe dispêre naskirina mafê gelê Kurd ve ahengiya civakî xurt bike û ji bo civakên li Tirkiye û jiyaneke demokratîk berfireh bike Ayşeke weke û tevgir ne tenê ji bo Kurdan her wiha wê di asta herêvî û nav neteweyî de bibe destkeftiyeke. Divê devlet astengiyên li pêşiya Kurdî rake nûnerên saziyên girêdayî înisiyatîfa civakiya ji bo zimanê Kurdî ku beşdarî deklarasyonê danêzinên Kurdan bûne gotin divê Kurdî bi awayeke fermî bê qebûl kirin. Koordînatörê ma muzîkê Şêrgo Kanîwar got astengiyên li pêşiya Kurdî divê bêra kirin. Em dixwazin wekî hemû gelên cîhanê bi zimanê xwe yê dayîkê bijîn. Helbestvan û nivîskar Musa Şanak jî got ez 30 salan hatim girtin û di hevdeyê tebaxa 2023 de hatin berdan. Çima ku em zimanê xwe nasnameya xwe diparêzin. Heke devlet di aştiyê de ciddiye divê di serî de bi zimanê me fermî qebûl bike. Hevserokar Sendikaya Eğitim Sena Amedê Duygu Özbay jî got wekî eğitim sen daxwazameya sereke perwerdehiya bi zimanê dayîkê ye. Aştî û çareseriya li Afrika Başûr ji bo Tirkiye mînakeke giring e. Li Afrika Başûr 11 ziman bûne zimanên fermî cîhan jî wêran nebûye. Divê zimanê Kurdî bi destûra bingehê were mîsoger kirin ew ê bibe bingeha aştiya civakî û pêkanîna demokrasiya li Tirkiye. Binpêkirên li girtîgehan berdewam dike hevseroka Ahmet Tuat Fedê Pınar Sakık Tekin têkildarî zext û îşkenceya a li girtîgehan axivî. Pınar Sakık Tekin dest şankir ku ji destpêka pêvajî heta niha dewletê li girtîgehan tûgavek navêtiye û wiha got. Beriya pêvajiyê li girtîgehên ku binpêkirinin mafan lê nebû jî piştî pêvajî binpêkirinan rûdaye. Li girtîgehan piştgirtî di mercên dijwar de dijîn. Şewata înfazê astengiyên tahliyeya girtiyan nexweş û gelek mafên din tê binpêkirin. Ev pêvajî bi tawayî li girtîgehan bandor nekiriye. Her soza aştiyê tê dayîn li belê berpirsiyarî ya girtîgehan
مرو خمگین دکه ام هیوی دکن کو تاول پیواجو لگردگه هم باندوره بکه لسر و آخه شبو پیکاتن آشتی گاوا یکمین دیگردگه هم ردر باست به لورا مرجین وان انگران و بن فکرین مافان هیویا در وجی قلسکه پنار ساکتکین هری داوی بالکشان سر تجی او ها بداوی که د شخص ریبرا پودل همو گردگان و جواکه تجی داگران دودومه ریبرا پا اکتور سرکه ایوی پیواجه او ایدایا او اراده میلیونان کسانه بری هر تشتی و مرجنوی فیزیکی باشکرن بردوامیا گل آزادیا فیزیکی ریبر اپویه و دولت بندواریا میلیونان بجیح بینه Fethi Yıldız xwest biryarê DMM'ye demek ki makul da ben lêkolîn kirin cigirê serokê giştiyê MHP Fethi Yıldız tekildarî bi cîhnanîna biryara dadgeha mafê mirovan a Avrupayê DMM'ye ya tekildarî binpêkira mafan li ser hesaba xwe ya medya dijîtal da xweyanî parve kir. Fethi Yıldız diyar kir ku divê biryarên DMM'ye ya derbarê binpêkira mafan demek ki makul da bê lêkolîn kirin û ev dem ne demek ki keyfî be. DMM duwarê rêbaza cibîcîkirina biryaran de müdaxaleyê devletan nake û ger ve bejir keke ji bo binpêkirinan ji holê bêr hakirin tune be divê tevdîrên rast nîşan bibe ger ev binpêkirin ji ber girtinê rû da be kesê girtî tê berdan û binpêkirin tê bidawî kirin divê rewşê de ve bijêr kek tune divê biryara DMM'ye ya binpêkiran mafan de demek ya makul de bê lêkolîn kirin û biryar bêdayîn divir de dema makul ne demek ya keyfiye ji bo xizmeta adaletê 25,591 dadger û dozgerên komerê here jejmara cigirên dadger û dozgeran 179,591 kesin pirsgirêka dadger û karmendan nîne. Cezaya ji bo çalakiya rojên kabayî sistematik buna tundiyê nîşan dide. Ji xwendekarên zanîngeha Bîlkentê Gamze Saçar tekildarî kuştara rojên kabayî axiviyê got rêveberiya zanîngehê çalakiyên ji bo rojên kabayî şkirina armanca xwe. Bi rapora saziya ATK jî êdî piştras bûye ku rojên kabayî hatiye kuştin. Ev jî sistematik buna tundiya li ser jinê nîşan dide. Gamze Saçar beşdariya rektor ya da otopsiyê de weke hewla veşartina bûyer nirxand û balkişan servan xalan. Li kampusa zanîngehê jinên xwendekar bi tundiyê re rûbirû dimîne. Ev rewştenê li zanîngeha Bîlkentê nîne li Fakülteya Ziman, Dîrok û Erdnegarî û li zanîngeha Erciyes ya Kayseriyê jî jinên xwendekar xwestin daxuyaniyan bidin rastî tundiya hêzên ewreyî hatin. Gamze Saçar herî dawî dibêje êrişên li dijî xwendekarên jin yên zanîngehan me dixe nava fikaran de. Em nikarin qala adaletê bikin divê em jin bi têkoşîna xwe hem destkeftiyên xwe biparêsin hem qadên yekîtiya xwe bibînin. Yekîtiya jinan pir girîng e. Rêxistina Tenduristiya Cîhanê Wuhayê tekildarî tundiya li ser jinan raporeke berfireh weşand. Li gorî raporê li ser serê cîhanê li 840 milyon jinan tundiya fîzîkî û zayendî hatiye kirin. Di 12 mehên derbasbûyî de 263 milyon jin ji 15 saliya xwe ve 316 milyon jin jî li aliyê hevjina xwe re rastî tundiya fîzîkî û zayendî hatine. Wuhayê ragihand ku di nav 20 salan de tundiya li dijî jinan tenê ji sedî 0.2 kêm bûye. Direktörê giştiyê Wuhayê Doktor Detras Atrom Gebersus tundiya li dijî jinan wek krîzeke kur a civakî bi nav dike. Rapor diyar dike ku bi taybetî jinên ciwan ên di navbera 15-24 salî de her zêde di xeteriyê de ne. Wiha destşan dike ku tundî bandoreke giran li ser pêvajoya mezinbûna jinên ciwan û avakirina jiyana wan jî dike. Mossad operasyonel dijî Hamasê ya li Avrupayê eşkere kir saziya istihbaratê Mossad a İsrailê ragihand ku li Avrupayê bi hevkariya Almanya û Avusturyayê operasyonekê dijî Hamasê pêkaniye. Mossadê hûrgiliyên operasyonê bi daxuyanekê ragihand û diyar kir ku wê binêrsaziyeke girêdayî Hamasê li gelek dewletên Avrupayê
keşif kiriye ku amadekariya pêkanîna êrîşan li dijî armancên İsrailê dikin. Li gorî Kanal 12 İsrailê operasyon bi hevkariya desthilatên Almanya û Avusturyayê pêk hatin. Kanal lê da zanin ku rêze operasyonên têkoşîna li dijî terorê pêk hatin ku di encamê de endamên gumanbar hatine girtin û depoyên çekan ên bikaranîna re amade hatine desteserkirin. Li operasyonê de ku sazên ewlehî û îstixbaratî yên Avustralyayê li Viyanayê di îlonê de pêk anîbû ve şartgeheke demançe maddeyên teqemeniyê hatibûn dîtin. Hat destnîşankirin ku li gorî lêpirsînan çek ên Mihemed Naîm ku kurê serkirdeyê nivîsgeha siyasî ya Hamasê Basım Naîmê ye. Kanal 12 di dawiyê de eşkere kir ku Hamasê ji dema êrîşa heftê cotmeha 2023 ve hewlên xwe yên avakirina şaneyan bi nesaziya rêxistinî li Awropa û herêmên din wekî rêbazên ku rejima Îranê û wekîlên wan li derve bikartînin zêdekirine. Belê godan Cemal Hüseyin û pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.